Makannya buaya gimana? terus kalau buaya makan ular gimana? Panjang. Siap semua. Semua perhatikan di sini. Jangan di belakang. Woi, belakang merapat. Perintahnya jelas tadi. Baris yang teratur. Yang di depan hitam, belakangnya putih, paling belakang belang-belang. Nah, ini kok acak-acakan ini. Enak udahmu aja. Jadi tunggu-tunggu terlambat lagi. Kamu tidak bisa diatur. Fire! 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 Upin? Upin mau bubuk dah? Upin? Oh, mau bubuk. Yaudah wes, mau bubuk ya. Mau di kamar apa di sini? Oh, di sini aja. Ini perutmu kok tambah gendut sih? Oh, enggak. Nyemil terus yo. Hah? Oh, enggak ya. Sering minum susu ya? Oh, iya. Ya udah bubuk ya. Bubuk. Kaget. Ma kaget, Ma. Ini turu apa freestyle, Dek? Ada naon bang? Iya, iya. Edan. Look at that. It's right. Anjing ieu buah di sanguan ku si Mamat. Kumaha? Enak. Anjir.